Eli. Digueu-me alguna cosa. Hola. Esteu contents? Sí. Esteu nerviosos? Sí. ¿Quién está nervioso? A veure, què en conten aquestes xiques? Res. No res? Nerviosos. Eh? Què en conten aquestes xiques? Què conten estos xics? Ai, mare Danilo. Dice, Bé, Dani. Saludeu. A veure, què conten aquestes xiques? pues que sí, hola. Esteu nervioses o què? Sí, algo. Bueno, yo no. Bueno, sí, con el...